Alo falava le nei foi vaenga o telefone o le si ufonga o le lo mua. Sili atu i le se lau iwa se fulu miliona Tala le vaenga tupe ua faalu le matanga luenga o le seifua malo no ina o New Zealand fa asao ai le se o le whainga o te tongi mo aso malo lo o le whaitaufia se fulu afe o ana tangata whainga luenga. O la tau o lo afia i lea mata aupu o le au whainga luenga o lo iai le taiminei ai whapeai maisi ua le o toe ngā lulue ai i le mata ngā luenga. I le tū whaatasinga, tasi tesi mo le walu pidiona Tala, i le vai ngā tūpe na whaanganga i le Health New Zealand i le Tala au tū o le tūpe, whaia i tutongi o i la tau nā awhia i le se malele sao o le fua ina o a la tau tutongi. O le nei mata upu o tele i ai whaitionga a uni o tangata whai ngā luenga, ona o le te leo le tupe ua alumai, ai mai se o le whainga o loo whaatino i nai, a toa mo le umi ele i maua ia se taunu unga. Peita ai sa whaai lo mai el Health New Zealand, whaisi lave o le ngā ruenga, mai umi se taimi na tau whaawasenga ai wha mau maunga, mai le tele o tau sanga, ma le tele o lisi o tangata whai ngā ruenga le mata ngā ruenga, mai lea tau sanga i lea tau sanga, ai mai se o le taimi sa iai, i lalo o pūlenga whaai tū mā lo, ia santa ua o District Health Boards. O le teimi nei ua lata ina uma o na tongi tupe le tau na maua e le iwa se fulu afe o lau whai ngā luenga o loo iei nei ala mata ngā luenga e to e lua i tū mā lo o loo tu toe, mai le tau na maua uma la tu tupe i le amatanga o le tau sanga a sau. O le wha sao ina o tupe le tau na maua lau whai ngā luenga i lalo le tū la fono mo aso malo lo o loo tele ina whenga ia i ma wha fi tauli ma tua iai o na maua se seleni a i la tau o loo a fia. Peitai, na whailo mai e le pule whaatonu o le Society a Tausi Soifua, le vaenga o le New Zealand Nurses Organisation o Paul Coulter, e le o se mea tāla whengai, le tuai o na maua o se leni a lau whainga luenga o loo a fia ai i lea ma tā upu. Na ia tā ua ia whaale tonu wailonga o na le fia ai ia le vasenga o Tausi Soifua i le tonu o le tunuu i le taimi nei. Ua lapata ia le malo New Zealand i le ono a whaina o ni Paul Kalame Tausi Soifua malo loina mo tumotu le Pasifika i ona winga whaatau te i le whaalapo tonga le Soifua malo loina le rangi po le WHO, le World Health Organization. E le ngata i lea, ai o le a whaavai na ai mga luenga wha le vao mā lo, i le whaavai i lea ma le mata i tūwina le lei o wha mai. O whaia lea la pata inga ina ua whailo mai, ia le te le o a fianga tau upwhai o mā lo, o le minstau le mai whafo, wawasa mana i a Winston Peters, i se whaai unga a le malo New Zealand, e talia pe te ena ai ni swinga, e ni teu ngā le stula fono tau le soifua marano ina whaale wao malo ia e ta ua o le International Health Regulations i lalo o le waainga le WHO. Nā ta ua i se lipoti a le whaalapo tonga le newsroom la ta mai nei. Nā te ena wawasa mana ia se whautuanga aloa ia mai sui o le mtanga luenga le vai whafo le ANFAT mai le tari ai teu ngā masuinga o le tula fono ia ua whaamtalaina e whapea e au pito i manuia ai a tunu o le Pasifika. Te le lava o malo ma tunu o le larangi na o la tautalia ina ia suinga nei o le tulafono a le WHO se ia vangana ai na ia tunu o le tele na te te iai e awhi ai le United States o Amerika, o New Zealand, Argentina, Israelu, Italia, whapea mo le tunu o ingoa o Slovakia. O swinga e pei o na whaia i tu la whono nei le WHO o wha malosi ai i a pūlenga i le wāo mālo i le teimi e tū lai mo iaini wha awhi tāuli mani wha alame lame wha awhosei o le soifua mālolo ina le lei. Ma au ai mani vaenga i tūsa o le wha tupeina ma le maua o vaila au mō tonga fitinga. Wha ali ai e le li Professor Robin Davis o le University o le Malo Australia le ANU o ia suinga e whaanganga mō tu motu o le Pasifika
taruai ona o le tele o tunu laiti nei e whaalangolango I whesoswani mai whaalapo tonga whaaitulangi a toa ma whaalapo tonga whaalewa o malo. O le tele lava o tunu ua la tau talia ia teuteunga o le tulafono le nei a le whaalapo tonga o le seifua malo loina le lalangi le WHO. O le whaatele ina o le vaenga mo uta whela wai I le malaiwa le tele o Christchurch o se ngāruenga o le awhisoa swani I le whaaleleia atiri ai o le tamau ainga o le motu I saute o New Zealand. O le saunoanga lea le di palemia ia tui sinave maulu matotua Christopher Laxon I le sauninga na te tala ialo ia lea ngāruenga e tusa mo le whase 4 miliona tā la lona tau. Ua si iti ai nei I le valu la whae o waalele te tele la outa e ma whae o na tutu ai le vaenga lea ua wha te leo le malai waalele Christchurch ua wha alua inai le tūlanga nei ai mua. O le tele o vaenga lea e tu ai waalele la outa e si di atu nei lo ni malai le kapi I se ono pe a whae e tu whaatasi mai ua mwhai ia on off ia I waalele te tele o le tu ai ngā le fitu ono fitu. Ta ua e le li palemia o lo taula mua le motu I saute I tūlanga le lei tau le tamau a inga I le teimi nei. O se feso swani tele le I tau whainga I le whaale leia ma le wha malosia o le atina e o le tamau a inga. Sa asia fo e le li palemia le whale tele te uoloa po le warehouse a le company la uta le DHL lea e iai I le malai waalele Christchurch. Whaalia mai le whaatonu o le malai waalele Christchurch le Leo Justin Watson o leo toe mao nei foi ai te tala ia se la lao stasi foi o company tele la uta whaale wao malo le FedEx I lo lato malai waalele I kalais tete. E se furu la whae ni whale fau tāla whea ngai mo ainga o te talaina I le pitonu o Titai Bay I Porirua. O lona lua I leo ni ati na e whape ua maea I lalo se whainga whapaanga I le wao le iwi a Maori le nati toa ma le pulenga le ai o Porirua po le City Council whape ai le malo tu de tonu o New Zealand. O le teimi nei e tonu ainga ia ua se atu ai I whale ia ua uma ona fausia I le awalo le Tuki Street ai o isi whale e te tauana no fo ia uma I le vai aso o mua. Whailo mai le whaaurulunga o le whaalabu tonga ingoa o le te ahuru mo wai o le lii o James Te Puni. O whale e se fulu ia na fausia I lalo le Neipol Kalame e au fiai whale e ta I lua potu moe ma le whaasolo atu I whale e ta I lima potu moe. Ta ala whea ngai le lei ma inga do tele o lo o fia maua ni whale le lei e whaamautu iai. Ta ua fo I e Te Puni ua manuia a inga ia ua maua lātou whale I whale whau nei e pei ona mai ai le teimi nei. Ai, o loo te le pea le lisi whaate li tali o loo iai, e siri atu le toru se lau istangata o loo iai le lisi, o loo fia maua ni whale I lalo o Port Kalame nei o le social housing. O le te auru mo wai o se whaalapo tonga I pūlea, e le whaalapo tonga o le turunanga o toa rangatira. Whaawaina lea I le tausanga luawhiru fulu I se whengainga male malo e la tau te pūle ai ma whaafoe le au whainga iwa se laulimo se fulu o whale I le wāo pai kakariki mataua I ana pūlea muamua e le vaenga o whale e le malo po o le kainga ora. O le whaiunga le vai aso sa whaiei le whono tele al partia le National I le Ailoa Heart le ana whaalau ilo ai whaalau I tele ia lato Port Kalame ma fuafuanga e fi nauina I le palo te tele ia Novema. O stasi ia fuafuanga e au fi ele wha moe moe e wha amalo sia le awai e tangata whainga luenga uma I le wha aputu ngā tupe o le Kiwi Saver ato ai ma le maua e pepe fau uma e whanana mai o se vai ngā tupe e awhe lima se lau tala e a mata ai la tu sa whanga o le Kiwi Saver. E pei ona sila fia, o le pātira nei le National, ina ua tula I mai le teita inga o le mālo, na o lātou soloia ma ave e sea, le sa whanga e tasi le awhe tā la le mālo, le sa iai mua mo tangata whainga ruenga,
amata ai la tu sa fanga o le whaaputu ngā tūpele nei o le Kiwi Saver. Le ngata i le National, a sa whailongo i fo i whalau i tele, le pati le Greens i le naia fo i whainga whaamai, mo le fia suia o whainga o lo whaafoe ai la fonga i le tonu o New Zealand, pe a whai e ofi atu i le tonu o leisi whainga mā loe se so oi nei. O lea polisi o le Greens se wha tau lea i le fausia o se whainga tāla whengai, mo se ngata tongi la fonga uma, ina ia whetau i le fua, e te tongi nai la fonga le au maumea, mai la tau e vai le tau mau ainga. E iai se whaalele o le kompania le New Zealand na mau na pau i le palapala ina ua oso ese mai le vaenga si maapo le taxiway i Kalai Estete tupu le whaale lave i le tai ao le Sanafi o le whaalele na fiai sa uni mo le na malanga whaatulanga i na numela 5 a nga iatu i Aukilani mai o le teimi na una iai tua na whapeo na mau ai pau o le whaalele i le mutia ma le palapala i autafa o le taxiway. Sa nga le mu uma le pasese ia na toe au i whafo e whaatali ai fuafuanga le kaupani mo le wha wawina o le lātou whainga malanga i Aukilani. O loo wha wau pēa o na sami i le siampini o le au le Hurricanes o Wellington i le taumusanga le kapisu pa le Pasifika i le NATO sanga. O le mea mautinoa e tau tele tangata ua ave i aso malolo o na o whapea ua mamai a le whainga ruenga i le so o na o whaafiafianga sa whianga iai mai le pōlest o nai whaasolo mai iai i le sa nafi mana pō i vaenga ese o le lau mua. E pei o na sirisira mamai mo iai o se sua ngā fusi ma tautia lea ua whaamawina o le taaminu sanga le nei i le tele na uao ai na maua o le Hurricanes i le au malosi i le Chiefs na o la sue fusi. E iwa le a whai o skoa na maua le Hurricanes mo lātou a ionu se fulu a e tasi le skoa a le au le Chiefs le ana maua e stasi fo i o alo le lau mua i Wellington o loo ta alo ai le li o naitoa a kui. A o ta ali ai le whai loina mai le so o le lisi o tamata alo ua filifilia mo le olopeleki e New Zealand. To tele o manatu i le tau ona to tele ia ni sui o le au le nei le Hurricanes e au fiai i le olopeleki o le nei tausanga. O li poti au pito le tamai i le ai o Vancouver ua whaari ai le sauni leo le ausoka New Zealand le All Whites mo lona lua o la tauta longa i le ipu o le laulangi e pei o na whaanga solo ai le teiminei i Kanata, Amerika ma Mexico. E amata i le tūlai se fururua i le waudi o le so o na o maia whaasara launga tu sa o le TV e New Zealand mai Vancouver e tu sa o le ta'alonga le nei e New Zealand ma ai kupito o lo fuafua mo le tūlai tasi i le au auli o le so. E le whaingofia le ta'alonga le nei le All Whites o na o le au ai kupito o se au malosi e fua ilona tūlanga lua se fuluwalu o lo o iai i le whaasolonga o au o le laurolangi e whaatusa le ia New Zealand o lo anu me la valu se fulu mo le 5. Peita ai e to tele o lo iai le manatu e ono malo le All Whites e New Zealand ma mawailo na avanoa e se e atua i le isi vahenga o le taumisanga le nei o le ipo le laurolangi i le whaanga tama o le soka. I la kapi liki e si koa ale li o Shansi Nicole Klokstad na maua i le malo mata ino le New Zealand Warriors i le au le North Queensland Cowboys i le Sanafi o ai o le ta'alonga i le malai o le Te Kaha Stadium i Christchurch tolu se fuluwalu le Warriors i le lua se fulu le Cowboys. Na se monu e 5 skoa ale li fulpeki le nei le Warriors pita ai e le itaulia ia lona 5 skoa e forward pass le amatanga o le ngaio i ngā le Warriors. Ai o le malo le Warriors o whaamautu wailo na tūlanga lua i le teimi nei i le whaasolonga o au o le taumisanga a le NRL. O le isi ta'alonga i so ai le Warriors o le amalanga i Brisbane e ta aloai le stona i asau nei ma le au malosi a le Dolphins le ua fitu o lātou malosi so i le taumisanga i pei ona ia i le teimi nei.
o le leile tulanga o le wa'awhaila o le Black Foils i New Zealand i le vai o lo whaia i kanata o tu unga wa'awhaila o le Sail GP i le whai unga le vai aso o mawai o tu unga i lua sa whaia na whaia i le aso mua o ia tu unga i Halifax na tu lua i le Black Foils i le tu unga mua ai tu langa tolu i lona lua o tu unga mai o lo tu langa le iai mo le final e whaia i le so o le whaato ato e tau wale o le waale nei o New Zealand ta lua na whaale ina ua wheto ai ma le wa'awhaila mai whalani i le vai le sa whaia i au kilani i a Februari e wha vai o le tamusanga sa le i tau wahai le Black Foils o New Zealand a o whausia lo la tau wa'awhau le ua whaingoa ina nei o le Lauano Ati I le talonga o le squash whaale wao malo na whaia ina le li New Zealand o Paul Cole i le numela tolu o le laulangi le li ingo ia Diego Elias mai i le tunu o Peru i le final o le tamusanga o le PSA Squad Tour le sa whaia i le ai o pale i whalani le whae ungo le vai aso ua ve ai i le li le nei o Elias o se ulua i tangata mai le kontinenta o Amerika i saute o manu malo i le seampini o se ta'alonga o le ta'alonga le nei i le laulangi a le PSA Squash Tour Season. O le li o Paul Cole mai le West Coast o New Zealand o lo ia umia le seampini o le ta'alonga o le squash i le tamansanga o le British Open. Whaai unga leo telefau.